Dobar dan. Evo, navratio sam se kod mojih prijatelja iz centra Lotus. Tu je sa mnom, možete se malo predstaviti. Ja sam Sandra Marković, inače programski koordinator ovdje u Lotusu. Ja sam Adisa Kišić, inače PR ovdje u Lotusu. Evo, malo sam navratio, vidim šta ima novo kod vas. Vidim, jučer su bili neki protesti, urodili su plodom, međutim, vidim ima neki novi projekata, pa hoćemo nešto malo više o tom popričati. Pa jeste, u pravu ste, mi konstantno radimo na borbi za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. Evo, između ostalog, upravo sada je aktualan projekat u okviru programa za žene s invaliditetom, dakle, kojeg informativni centar Lotus u proteklih niz godina na kojim strateški radi, znači u pitanju je borba za unapređenje položaja žena s invaliditetom, kroz njihovo individualno osnaživanje, također poboljšanje njihovog položaja i ostvarenje prava i položaja u društvu. Tako da realizujemo projekat u saradnji sa partnerskom organizacijom KINIS iz Finske, projekat pod nazivom Unapređenje položaja žena s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, smanjenje diskriminacije i nasilja. Projekat će doprinijeti da se smanji nasilje nad ženama s invaliditetom, koji je jako prisutan problem. U povećanom riziku su, dakle, žene s invaliditetom će proći svakako i mentoring program, u toku je, tako reći, provodi se. Onda smo uspostavili jako uspješnu saradnju i dalje radimo na tome, saradnju sa organizacijama civilnog društva koji se bave pitanjima osnovnih ljudskih prava, svakako i organizacijama ženskim kao i osoba s invaliditetom, i nastojimo kroz tu saradnju da ostvarimo na neki način uključivanje tih naših žena s invaliditetom koje su prošle program individualnog osnaživanja, da volontiraju u tim organizacijama, da se upoznaju sa njihovim radom, da steknu iskustva, a samim tim i organizacije da imaju priliku da upoznaju malo više sa pitanjima i potrebama žena s invaliditetom. Ono što je važno, da ćemo svakako i nastaviti raditi na individualnom osnaživanju žena, kao i na razvijanju nekih njihovih zagovaračkih kapaciteta, nekih vještina i tako dalje. Dakle, nasilje nad ženama s invaliditetom jako učestao problem. Mnoge od njih su se suočile, ali nemamo adekvatnog društvenog odgovora. Evo, kolegica će malo više o tome. Pa sigurno naši sugrađani znaju da je pitanje nasilja jedno od ovako, da kažem, aktuelnih pitanja s kojima se danas nažalost borimo i borimo se sve više, jer društvo nam postaje sve nasilnije. Ali evo, mi u Lotusu smo, zahvaljujući našim partnerima iz Finske, ali isto tako mnoštvo organizacija koje se bave sličnim pitanjima širom Bosne i Hercegovine, odlučili u stvari da problemu nasilja pristupimo na taj način da mlade žene ojačamo. Prvenstveno da ih ojačamo i da im na neki način pokažemo da oni mogu itekako izaći izvan krugova svojih porodica, da mogu doprinijeti društvu, da mogu biti hrabre, da mogu biti odvažne, jake. I evo, kao što je moja kolegica spomenula, u našem mentoring programu mi imamo djevojke koje su studentice psihologije i prava, koje su završile školu, koje nisu imale priliku nekada raditi i nekad naučiti u stvari na koji način doprinijeti izgradnji društva, zajednica. Evo, recimo u Tuzli mi smo ponosni na saradnju organizacije koje se dugi niz godina bavi pitanjem prava žena, to su Vive žene, i oni će biti, sarađivat ćemo s njima, upravo imamo sastanke na programu mentoringa. Jedna djevojka koja je učesnica ovog programa će, a inače student psihologije, boraviti tamo jedno vrijeme i učiti kako na najbolji način doprinijeti borbi za prava žena s invaliditetom. Zašto smo mi željemo stvar sugrađane upoznati s ovim, jer ćemo naredne 2 godine intenzivno raditi kroz javne kampanje, kroz gostovanja na medijima, kroz osvještavanje građana na sve moguće načine, ne zatvaraju oči pred nasiljem. Naime, mi ne vjerujemo da se nasilje dešava, ne želimo u to vjerovati kao ljudi, kao ljudska bića, ali ono se zaista dešava unutar domova najviše, upravo onim ljudima koje društvo smatra najranjivijim kategorijama, a to su
u našem društvu sasvim sigurno žene s invaliditetom. Tako da, evo, ovo je možda prilika kad ste nam došli da uputimo javni poziv. Jučer smo se borili za prava djece, to jest korisnika raznih davanja po pitanju socijalne zaštite i kad su po pitanju prava osoba s invaliditetom, a danas želimo ponovo vratiti fokus znači, na žene i u stvari objasniti da su one jedna velika vojska, da oni imaju izuzetne kapacitete, ali da su nažalost u našem društvu zapostavljene kako žene bez invaliditeta, sigurno više i mnogo više žene s invaliditetom. Eto, nadam se da ćete nas i dalje pratiti i da ćemo imati priliku ugostiti vas na mnogim budućim aktivnostima koje ćemo po ovom posnovu organizovati. Malo prije ste mi rekli se prijave prave za zlostavljanje i... Jeste, nažalost. Imali smo mnogo, moramo tako reći, ružnih situacija u kojima su prijave nasilja i diskriminacije, vrlo ozbiljne prijave bile odbijane upravo zbog ovog što sam malo prije govorila, nevjerice i društva, pa tako i oni zaposleni u institucijama, dobrog dijela neznanja. Mi ne želimo vjerovati da neko namjerno odbija prijaviti nešto ili reagovati po prijavi, ali ljudi su skloni postupati iz predrasuda i onda kad im recimo dijete s invaliditetom ili osoba sa intelektualnim poteškoćama ili osoba oštećenog sluha, oni su skloni da odbacuju takve prijave bez ikakvog osnova, misleći da to jednostavno nije moguće. Međutim, mi itekako znamo da su najosjetljivije kategorije upravo po pitanju recimo teških delikata kad su u pitanju seksualno nasilje, silovanje, zlostavljanje, najteži oblici zlostavljanja upravo dešavaju u kategoriji osoba sa intelektualnim, to jest mentalnim invaliditetom. I ne smijemo nikad jednostavno mi odlučivati da li je neko bio žrtva ili ne, to se uvijek mora procesuirati, pa kakav god rezultat bio, ali mora ući u postupanje. Ono što je itekako važno, još uvijek mislimo da je važno da mediji, zato mi želimo sarađivati s medijima, često nesvjesno doprinose stvaranju jedne pogrešne slike, upravo tim nekakvim milosrdnim pristupom prema ljudima s invaliditetom, pothranjujući time osjećaj bespomoćnosti kod žena i djece s invaliditetom. U stvari ne bi trebali da smatramo osobe s invaliditetom kao bespomoćne, to su ljudi sa svojim kapacitetima, kao što mi u Lotosu ovdje dokazujemo godinama, ljudi koji su sposobni za izuzetno velike stvari, ali kao i svi ljudi mogu doći u stanje potrebe, znači i treba društvo da odreaguje onda kad dođu na adekvatan način, a ne da im to pravo uskrati. Kad iša podrška, malo da ponovo napomenemo ko vam je podrška na ovom projektu? Naravno, ovo je dakle partnerski projekat sa organizacijom KINIS iz Finske. Mi smo svakako spremni za svaki vid saradnje sa svima kako bismo zajednički doprinijeli promjeni bilo kakve prirode koja će doprinijeti poboljšanju ovog našeg društva. Mogu samo još dodati da se slažem sa tim da smo svi akteri zajednice dužni da zajednički doprinesemo da nađemo sistemska rješenja kada je u pitanju nasilje generalno, a pogotovo osjetljive kategorije kao što su žene s invaliditetom. Naravno, kao što već svi nažalost znamo, predrasude, nedostatak podrške, arhitektonska nepristupačnost, dalje neadekvatno prilike za zapošljavanje, za inkluzivno obrazovanje itd. Doprinosi izolaciji generalno osoba s invaliditetom, a što posebno pogađa žene s invaliditetom, jer su one zbog standardnih, znači patrijarhalnih standarda i rodnih uloga još više ugrožene jer im se osporava dakle, pravo na dostojanstven i kvalitetan život. Ono što je jako važno da smo svi svjesni da se teret nekako prebacuje na organizacije. Kao što je rekla kolegica, mi smo tokom raznih programa i projekata imali iskustva da su nama prijavljivali nasilje, da su izloženi nasilju, a mi nismo imali nikakav kapacitet da im pomognemo, niti imamo nadležnost naravno, nego možemo na ovaj način da gradimo liderske kapacitete kod žena s invaliditetom, da budu svjesne i da prepoznaju važnost da prijavljuju to nasilje, a onda institucije zajedno s njima da znači... Evo ja bih još samo dodala da mi smo imali jako dobru saradnju i sve bolju saradnju sa nekim institucijama, recimo Gender Centar Federacije je pitanje invalidnosti zaista u zadnje vrijeme uvrstio u svoj rad, tako da i u novim izmjenama strategiji za borbu protiv nasilja u porodici, pa također u novom zakonu, znači postoje
postoji u stvari odredba da su osobe, to je žene s invaliditetom, naročito osjetljiva kategorija kad je u pitanju nasilje u porodici konkretno. To je jako važno, jedna rečenica. Znači, ono ko čita zakon, tom nekom koga primjenjuje, znači da obrati pažnju da li je taj neko ko prijavljuje osoba s invaliditetom ili nije. I to je važno jer to može utjecati u stvari na način kako će ta osoba dobiti pomoć. Isto tako, mi se moramo stvarno zahvaliti pojedinim institucijama, to jest da kažem konkretno službenicima pojedinih institucija, recimo našeg MUP-a, inspektorici, ljudima koji svaki put nastoje doprinijeti u stvari našoj borbi na jedan odgovoran i profesionalan način. Kad bi svi na takav način zajednički umreženo radili i ove organizacije koje smo, civilnog društva koje smo spomenuli, ja vjerujem da bi problem bio na manji, naravno mi ne sanjamo da ga možemo potpuno otkloniti jer nasilje jest nešto što je istorijski gledano dio nažalost ljudskog društva, ali možemo sasvim sigurno, makar kad se ono desi, žrtvi dati podršku i sankcionisati počinitelja. A svakako, evo da dodam, iako smo mi svjesni da su pomaci spori, ali ima ih, i da su pitanja ženskih prava općenito više u zadnje vrijeme zaista u fokusu šire javnosti, još uvijek postoji ogroman jaz kada je u pitanju razumijevanje kršenja osnovnih ljudskih prava u oblasti invalidnosti. Tako da moramo zajednički da... Mediji su uvijek bili na vašoj strani, pa mediji moraju vas podržati u ovom projektu, a inače i drugim projektima koji se bavi vaš centar. Hvala. Hvala vam.